عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Miakapuun ki Abu Hamzah asi Anas ibn Malik. Miaswatun sallallahu atala subuyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miakapuun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam piteruyan. Adi ke tarutup so paratiaya o isarkanu sa taman sadinian ikabebaya ku pagerinya na muslim. Sudata roib kebebayaian saginawanian. Miakapuun ki Abu Hamzah asi Anas ibn Malik. Miaswatun sallallahu atala subuyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miakapuun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam piteruyan. Adi ke tarutup so paratiaya o isarkanu sa taman sadinian ikabebaya ku pagerinya na muslim. Sudata roib kebebayaian saginawanian.